Sada ćemo malo pričati o sportu. Tim povodom sa mnom u društvu su Muhamed Fikšović, trener atletike, i Marino Kraljević, atletičar. Dobar dan, dobrodošli. Evo, ovo je vaše drugo gostovanje u emisiji Ljetne face. Prošli put smo malo predstavljali vaš klub, a ovoga puta ćemo predstaviti sve ono što se dešavalo od tada do danas. Bilo je tu dosta nagrada, dosta takmičenja, turnira, ali evo već nova takmičenja. Ovako, prvo smo bili na jedno vrijeme na ljetovanju gore na, to kao neke, organizovali smo neke pripreme na Boračkom, gdje smo bili neki 5 dana, pa smo povratko razgovor, imali smo znači mjesec dana pauze, u stvari nismo imali pauze, smo iskoristili kroz treninge razne, jer imamo znači ljetnu tu kao završetak te polusezone i onda smo krenuli lagano da se pripremamo za neka takmičenja. Imali smo prvo znači jedno takmičenje koje je malo ajmo reći nepoznato, to je troboj, četvoroboj, gdje smo znači otišli puni ekipe, gdje smo stvarno napravili dosta dobre rezultate i čak smo, ja sam čak lično iznenađen jer to je recimo da jedna osoba učestvuje u toku jednog dana na 3 ili 4 discipline, gdje smo išli kao nešto taktički, a u stvari iskoristili smo da su uspjeli čak i da padaju neki lični rekordi, kao na primjer recimo Elvin Boja koji ima 14 godina, ističao je 11.77 100 metara, skočio skok u dar 6.03 i drugo mjesto je zauzeo na 300 metara, ali u stvari, znači i tako je postao prvak Bosne i Hercegovine celokupno. Onda dalje smo imali znači jedno ekipno juniorsko prvenstvo gdje smo znači nismo uspjeli odbraniti prvaka BiH, ali smo, zato što nam je pomlađena ekipa, to je sa moje strane, moji ovi s kojim ja radim, smo popunili tu juniorsku ekipu, s obzirom da ja radim sa juniorima, za pionirima i mladim dječacima i djevojčicama, tako da smo uspjeli da popunimo tu ekipu i uzeli smo to drugo mjesto, a u stvari oni su ekstra istečali, ekstra odradili svoj posao, što je stvarno ekstra. Da, vi ste i poznati po tome da vrijedno radite, da su uvijek tu neke aktivnosti. Evo Marino, prije nego što tebe pitam kakva je bila situacija kod tebe kada su u pitanju ova takmičenja, pitaću te otkud ti u atletici, zašto baš atletika? Atletika počelo sve kod nastavnika Ferida u školi. Njom bi se zahvalio, pošto je otkrio moj talent, on je držao neku sekciju atletsku, onda je došao moj trener koji je pomagao toj sekciji. Tu sam trenirao par mjeseci i onda sam počeo trenirati u klubu na području opštine Hadžić gdje smo imali svog trenera Muhameda Fišića. I tako sam zavolio taj sport jer to je zdrav sport prije svega. Nema stvari koje mogu naštetiti vama i vašem organizmu. Ima puno putovanja, dobro društvo i volim kad se nadmećem s nekim na stazi. Da, koje su tvoje discipline? Vaš sprint je 100 i 200 metara uglavnom. Spremna sam za ostalo. Da. Na kojim takmičenjima si do sada učestvovao, ovo što je trener već naveo, na kojima si ti bio? Ja sam bio na raznim državnim takmičenjima, mitinzima izvan Bosne i Hercegovine i tako to. Kakve su medalje bile? Pa uglavnom često sam uzmao prva 3 mjesta, a većina prvo i drugo. Da. Evo Muhamede, ekipa putuje, uskoro idete u Čapljinu i čini mi se što si rekao. Sutra Bog da nas 18 putuje za Sloveniju na jedan atletski susret u Velenju, gdje ćemo znači u subotu ako Bog da očekujemo da dođemo tamo gdje ćemo biti u Ljubljani jer ima jedna atletska balkanjada gdje naš A tim reprezentacije BiH će da učestvuje, a mi ćemo kao da njih iznenadimo da budemo tu kao gosti baš tu večer, da odatle ako Bog da po završetku toga putimo za Velenje, gdje nas očekuje u nedjelju jedan atletski susret, 5 država, to je 5 klubova koji predstavljaju, mi smo Bosna i Hercegovina atletski klub Sarajevo. I ako Bog da očekujemo dobar rezultat ekipno i pojedinačno vidjet ćemo šta će biti. Dok druga ekipa putuje za Čitluk, znači ima tu Čitluk, Berbak Doveća, gdje recimo nas više od 60 četiću, to je 2 autobusa gdje ako Bog da od nekih 5-6 godina do nekih 17-18, i tako da stvarno očekujem i tamo da će, jer mene je žao iskreno što ne ide, prošle godine sam bio, ali imamo još trenera pa smo se na sve ako Boga podudarit će se i tako da ćemo očekujemo stvarno i tamo zapažene i dobre rezultate i jedan dobar izgled. Da, onda je vaš klub zapravo dokaz da ima dosta zaljubljenika u atletiku u Bosni i Hercegovini. Ja znam da vi djelujete na više opština kako bi uspjeli da sva djeca koje žele zapravo da treniraju, da imaju priliku da treniraju vaše klub. Pa da, jeste, vidite, ja sam stvarno dugo trenirao atletiku i mislim da sam ja jedan veliki plus za
sadašnju atletiku. I mislim da sam jedna velika reklama, ne samo kao trener, nego na više načina, jer ja sam na području opštine Hadžiće uspio da iskupim više od 50 mali, ajmo reći, raje, jer radim u osnovnim školama. I mislim da je to jedan veliki plus i s obzirom da u zadnjih mjesec dana nismo nikakve reklame pravili ništa, ali smo uspjeli da dobijemo više od 30-ak malih mališana, recimo 5, 6, 7 godina, što mi je stvarno drago i to mi je nešto što me jača i da još bolje radimo i s tim što bolje intenzitetom. I s tim da imamo, hvala Bogu, dosta takmičenja i putovanja i što da ne, djeca danas je, recimo, takav period došao da je stvarno dosta mladine na ulici, da ne znaju šta da radi od svog života. I ja, naravno, ovo što sam ja dole pokrenuo, to je paulo i vidim da sa svih strana dolaze čestitke iz više, ne samo sportske, nego i društvene i pedagoške. I svi su, znači, uznasete i škole na području opštine Hadžiće i opštine i svi. I tako da vidim da je to jedan veliki plus što sam ja ovo pokrenuo. To jest, naravno, ispred Atletskog kluba Sarajevo, to jest ljudi koji su mene angažovali da radi tu. Počelo je sve od volonterskog, sekcije u školu. Međutim, moje rezultati su uspjeli to da ja radim, da počnem da radim u školama, da me profesori predstavljaju. I ja sam sad preuzeo i napravio stvarno dobru ekipu, krenuvši od, recimo, Cicibana, pionira, mlađih juniora i tako da, stvarno dobro igram. Da. Marino, recimo šta očekuješ ti od putovanja u Čitluk, šta očekuješ od tog takmičenja? Ti putuješ u Čitluk? Jeste. Nastupam na 100 metara, dugo sam se pripremao. Od boračkog nikako nisam imao takmičenja, pa mislim da sam dosta spreman. Očekujem dobar rezultat i prije svega zezance sraje. Da, na koji način se ti pripremaš za takmičenje, osim redovnih treninga atletike? Pretpostavljam da moraš da paziš malo i na ishranu, da mora biti to mirni način života, da moraš imati redovno sna, da ne smiješ puno koristiti društvene mreže. Pa da, to je istina. Ne smijemo jesti mi rezervnu hranu koja bi mogla naštetiti nama. Pored redovnog treninga pripremam se i kući, treniram, trčim. Da, zbog čega bi ti svim svojim vršnjacima preporučio da se bave atletikom i da budu baš članovi vašeg kluba? Pa zato što je atletika zdrav sport, pošto znate, kraljica sporta. Nema stvari, kako sam rekao, ne mogu naštetiti vašem organizmu, vrijedi pokušati, pa ne bude neka disciplina, baš izaći na pravi put i nešto vodati pulzom, se kažete. Da. Evo, Muhamede, nakon Čitluka iz Slovenije, šta možemo najaviti za dalje? Kako su vaše zapravo očekivanja od Slovenije? Sad sam htio da kažem, ja očekujem stvarno, nažalost, jesmo malo oslabljeni u ženskoj konkurenciji, ove neke su nam otkazale zbog školskih obaveza i nekih drugih razloga, ali recimo da ja očekujem lično da osvojimo ekip na prvo mjesto i što više medalja, diploma i da djeca bude stvarno fino, jer tamo je sve ugovoreno da se i obiđe gradovi i tako druženje, imat ćemo ta 3 dana i očekujem stvarno sve najbolje što svaki trener poželi i ako bude taj preha pa dođemo ovdje ponovno da budemo gosti i reprezentativno sve to što smo osvojili. Svakako, hvala vam puno za vaše izdvojeno vrijeme, puno sreće i u Sloveniji u Čitluku, pa evo kao što si rekao, čim se vratite sa peharima, javite se da bi to i odgovorili. Glaži, ako Bog da ja ću zahvalio Face televiziji, to je stvarno koji ste nas ugostili i da malo prezentujemo ovaj naš rad i ova naša putovanja. Hvala vam puno. Dragi gledalci, čuli ste šta su rekli moji drugi gosti za danas, idemo gledati drugi dio marketinga i onda smo ponovo sa vama.